Hublay fi baro sa sinpat. Te ngamut ongum ni. Lade bau jisu di kian. Tengaro aku kesni ano bi di kiat su. Ade bau jisu yo tengah kamut ngaro aku kesni ngasa iya no eka tengah. Ade bau jisu di duma kamut aku kesni ngaro nganom di duma su. Dari bau jisu nam don rekam sim kumbadan mesim jongi kibrio ngaru ngan sakalat yaki iki baro jongan ni partai. Kata kadi ka banga nga perkat ala dihi. Nak kata kadaw nga perkat ala dihi kumni. Lada ujisu umbam Mbaba mga di kumbadi mga di kiat kumbadi mga bamja kumbaba mga keren khana kumbakaran mga di secret kumbadi mga ni di duma kumbadi mga bamkwai kumbaba mga tekemut sicin kasngi ngar masala ban i hanre lada sim lalong kumta long bet kumbalong mga Tengah nganom lah ban i kini kiki e borkhot. Di tangkat to i skua bang keren. Bar saya perkat hi. Pi ki padar, pi ki pastor. Pi ong ka jikit utrai em. Pi ong ka jikit utrai em. Pi ki padar, pi ki pastor. Ki bon thok bat kiban syukur ke jai berujungi piong pide kilang do em pi pedar pi pastor piong be ka jikit utra em to ket nadu mentasi sto pi pedar ki pastor ket ma pi ki pap jungi baro pide ban ket ma pi namar ba da u pastor te udon kondon tengah ket ki kon ki tengah jong mesia sto em Uphadar ubom don tengah ubo syuyak kusbi ket mamelia ekipap jungi mesto nem na kata kadaw omder ban ket mangi mede ban ket mamesia lia namar ba mede no thok ngo syukur am me ak me pong prok me ak ba kho ye klampari me ban won ak kho jang ne namar ba le omdon jisure hadin yung jisu omdon jisu hiru Namario unong bot jong wat yu Petros ru me yesak nar pernah pong. Tie amdan bakho rang ne jala jongi. Kane kade jing pelat jonga namar naiwan tok naiwan syukur. Ya kane kajaka kaba ublei terkenrat usdang ya kajing start nai tok rama me jala jongi. Megi padar megi pastor nai ongre kajing ket jong utrai meniaket mame ki kon ki jong me meniaket mame. Me padar paong pa padar pade ka padar palong hi gadar pade hi gadari pan yaket hima pa ba ipong prok lia na kata kadaw em nga ubabo nga ubo pong patulun nganom ket ket hima pa lia wanai penpat penprak jare ngi pade kanong le bertong pan yaket hima pa lia na kata kadaw kani kari jingkran jonga panyakit ima pa hapu de bible ngaru pude bible phale bertong ngangam tip sto ngang aingo ublay phale bertong ayu phale phabot stai nong wei ngangam tip sto tangba ngang suong tangkawei warwan thok wan syukur ya kajait penriu nyutrap mentang ala dep syam Padi padar ne padi pastor ne pade u ero ngangap tip naiwan tok ji berujungi kani barokot menta karade kajing sedang karade ru kajing kot ya pasia padi padar pastor padar pastor pade pastor ngakadeu ya